Senor Kulinarika. What you want? Kuha janjac. Peče. Peče janjac. If you don't believe, look. Je li to janjac? You talk. Tell me. Tell us about your janjac. Kako se? Tell us how you make the janjac. Janjac se posoli, pa se onda malo stavi začina, limuna malo preko noći da bude u pacu i onda se metne polagano se peče jedno 2,5 sata dok ne bude ovako lijepo peče. Da, jako dobro. Hvala, Senor Kulinarika. Molim, i drugi puta, gospodine. Znego Dida. Do you pay me for this interview? I cannot, but maybe Kulinarika can. Okay. Talk to your friends at Kulinarika. Okay. Hvala. Molim, Bog. see you next time. Oh. And now is potatoes. Hold on, čekaj. Čekam. Molim.